na agmenya ati ona ka president oka ageciria no gukoka no ko gufagitwo maundu president ka maundu ogu president mudu busy because ati okira ko ati ne oka daragwa goka so there's nothing wrong na kuhaririria serere ya president is not unusual tritare bere akoletwo gicera ali kudu wita western akoletwo kudu wito northeastern akoletwo Mombasa akoletwo ku Nairobi and it was prepared kugwani there's nothing unusual turi udu wa mwanya wakora tukifanga tondu tugire it is mweli girire president yagoka nato in fact this era luri agiro kukorwo rikiajiriria ira I mean rusio mwimwe and then igituka ni gukonsider public holiday ya Eid so tugishetia tugajiria mweli girire there's nothing unusual number 2 president re tokinyoke kuhigura miradi president no otoguo mudu utome ndukugite kwirorera bururi kuona akimenya maundu maria mage magiro ukuru magiko tondu gwira munene wa bururi ri thaici taruri rega icera riria ringerega gukorwa yukasigitarũ ya gatagatiri indi twaheirwo ni atwirire fara na fara yoni tagiotire kwirana ikamba-ini ni akundu kuriku ni akundu ku icera ria president gukorwa yukati ni aguthi na nikyo wakitwo na ti ruto rakire Sagana State House ti ruto wakire State Lodge ya Nakuru ti wakire Gitari ciakitwo tene na ni kuonekete atiriri thirikari ona ya mundu witwo Kenyatta ati no athie Mombasa aikare ku ekire maundu kuriku and that is the whole point ya ukoro kwina State Lodge kwina State House Mombasa kwina State Lodge Sagana na ono gidirikana hindi yo igire kwina andu maugaga andu ana kure especially andu a Meru ri ni mauga he handu mena mundu wa thirikari marauga no kuno guthore kuki because it is a good thing for the president to